ERC Excellency, Honorable Chance Survivors, aka Birdman. So, malupa kilo kumto pa Daniel Soka, the late Daniel Soka. Yes. So, dano mapol kitika wachani, boss ni utima yao na Daniel Soka. Yes. So, loka anything mataka da YouTube, way TikTok. Yes, One macharo wak pa yes. boss me utim, one wa pewa ye ni boss me utima yao na Daniel Soka. Yes. Loka to pa Daniel Soka konke kwen macharo yen mego ariem, log me fan ki log mio pe ba. So, ini bidano chano mega ariem. Katuko ay yaro dege wachar wakwicha. Wabi bini pian wana wabi ini wan an macharo an ERC Excellency. Wa yaro dege yo wachar wa Nigeria. Wabi baro wiye mega ariem. Megariem yen free to ki boss ni utim. Da yen pay to boss ni utim. Da boss ni utim tiki wages capacity ma yen pay to da boss ni utim tika wobna kura dwi man ma boss ni utim wa ini tika dwi ni mo mano. Imiar wa cho eno ni ibera dwi. Wan ber wa tia dwi pa boss ni utim. Pian ini town ini to to gamenta enene yen pay to. So this time ini tika lok mi politik. Lokum to pa Daniel Soka enene tim macharo politik. Piani boss ni utim miaro chung macharo president. Macharo mayara ini tama ningo ikum log magetika bangona ikum boss ni utim ne ana yona Daniel Soka. Malupe kiloko mego ariem ma entika loko me lok miu ne eone. Mego ien me waka wechi loka da mego ien tiya yeti lakere kidong iri dong tutwal idok tij ma iti atimo neno wek wirong ti nyuane kum kane. Manyote bangu lok mo iken kinying boss mego tim umiar bet pe umiar giko kape ne ti yanyo ngo iti yanyo peka ye. Ne tika yanyo wo adwi pa boss mego tim ke adwi ma migi ni weng wobe make o maliar da wek wanen ka wubni ne ada roma wo pa boss mego tim. Mo gene ti live. Follow me on YouTube or TikTok. And please like and subscribe. Thank you. We love you all. Call me ERC Excellency, Honorable Chance Survivors. Call me Honorable Kongo Emmanuel, Minoran, Uganda.